Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendengar suara petir, dianjurkan untuk membaca doa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah li talibi tariqil haqqi berkata, wa yaqulu iza sami'a sautar ra'di was-sawa'iq, hendaklah ia membaca ketika mendengar suara petir, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaan engkau, dan janganlah engkau membinasakan kami dengan azab engkau, dan maafkanlah kami sebelum itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.